dep keren met ba keren semet dep mo mare dep keren met li ko si met yong kubang malung meneh apa parti UDP download teh ha kabam tengah aku play chairman bapenya aja kena kijinyalang pada aku play ya pi baro kiri orang ba ki kon samla kilong kemi kilong pa pat kumjuru ikidi giamale GMDC GXMale tar kemudian sadin pat kham tam kandidat jungi baba pu Tejua penganjam jaga pang Kesu banai ngu yublay beri yublay bala perlah yang manyel kumni banai jingkren Maru kumju yapiru kumju baladan silenter kisni hakikam kibaman kisni kibapi bitre kajingwan jonga hangne minta sahisin banai jingkren habide bagane kam election labun kibapun yang bapide ban jubab lot itu hikintin kibaladep keren kapar PNPP harang sken tengong bana kalian jonga nong nakabasok luar balay bangong nakabasok nganjer iwe mo to dan kinong keren kibalawang yang bangilapoy haktem lani haskum jong umur siang kedaw yang balayo keren meeting anto poskol Pentecostal Academy School menden hangne pora hangti pora sken nansi itu kana Katu ke school Pentecostal Academy School nadu usnam khat khandai spa khandai bupra kadi ke school ka bangalai ning kong manga tang manga marwai gadan ukna school hantu basang hantu school mdan kena school ngali school manga marwai basang hantu school hendai ka bangas ngomong menta kalong baga jingi ka bangang layo na katu ke school kabaka burom kakor kaktin katali naduki jingruai ki baro ka bangalayo na to school nadu class 1 nadu class 7 na makala kasu thu bangalong kumni kumangalong handai ki nong kren bai nya to school ha to ski kelas school dung yang balik hang to bat kham tam ya to idino hikai jonga ki badai ki try jong to school habaki lai berkerjaan mentai ke NPP pada kwa ban pensyairu namar ba Katu ke school mensua kata kala yang itu idong keren nanti napo soksar ibalong hana ngin pinki narang sekian umur siang ngin sasiat dapoi hapo nongkur ngin pinni dukso nanti napo lengkoi dalai nang tangin sasiat angge po kerang nalapen siar pasiat mulai dah marbabalai ngakua bayar home department kabadai jong ki polis kaladai banai kenra ya gayi yang jong sordar nanti po solwai nakadaw balai akapor election baro ki sulai ki beda license ne claim license kuno ki pawara alo chapo police station hendai tangung ta pa bawang ngin penaktan dai banai kenra ya yang jong tu sordar banang taro dar dai ban ring itu sordar banwan dalam sini lengkoi hango jeka ba police sulai Mari penyalam roh tepo nangor. Di tangto tu padang laban buru suloi mentah. Hendak kanong nakaliang jonga ngada sekolah panut. Bayar ke sekolah ke Bapalnam Pentecostal Academy School. Kadi ke sekolah ke Bapalnam ha. Bakal laban sei kena ki bastat. Hendak dang syaong hene ngadon ha kani ke Jaka. Kabadai ke skum mersiang. Ya ke sekolah ke Bapalnam ngong perkat gitu kino hikai. Kiba hikai ya na. Bila penbiang yang minta pilih kerjaan NPP, pihak banong meeting harus ke jaga banong ke jaga school kadai tang ke school mersiang. Kinong hikai hangtol kinong sangut. Kibadai kitrai no hikai kiblah hikai yang ngaburong hadukat menta. Hendak ngakir padi kita kinong hikai. Bapim dai bantep kot. Kidong lah hantar kimai he pahe, kimai rit parit. Kimai long palung, bagi maidu padu saungut kidon. Ngada kirpat jur, yang kitrai ka School Pentecostal Academy School. Bawat ai kejingkersian, ya ka parti NPP. Namar da pijang school sunai yang aku mukena school. Ubang lale bahaya ke school. Hapor bangang orang school. Ngapen dan buram ke school. Kasihan ke manengkong, dari marau bala penyo ya kasil ke bahetam. Banwa hato school dukat mentaro. Lale ya ki school
yak quiz sabar je school ngala penjot manga hapor menang school ora yak sil bayar adukan mentang adon bangkeren ben benong kadi keskum bersiang ngaslo panglo adu kata-kata pada amdei tangata watsno sorong kato ke school ke belai jing hikai yanga ngajak pun teligi sport lada di dancing competition number 1 lada biyang di kam sport di mga number 1 drawing competition di mga number 1 andai bancasin banong kani kadi kajaka lane keskum bersiang berkat bahagi tu kina hikai kiban yo iling ba video ka bangakren ang lihapo kerang dakin mau ha berkat bonsin wasno ba pio ya ka building tang katukat ni nakajing erap jong nuwek SM ni ban pinang ban pai no siya kata kito kiti kimati jong UDP hakapor jong baare lendo baro ka school kayang hakapor jong baare lendo dayo mentatang kendiak hiklat no ya kata nga pensyay ya kabasyay ngadam ka mensim ka bakya hapadon kijing syakren beng maritay benang ya nga bangan pasit dah kesuloi nganong rupa kumang ladap keren nganom siap ting dalai lay ruem masa kabar idon itu iwe ye MDC na siti siapa ram rajer ngam iba kipai ba ram rajer ngam kiong enai somar 69 ki aja tu 69 itu di MDC iberta yang ayong ko amazing te yo iling ba ka video I am here. What do you want? Teh, ngandong tinggi kum gitaru. Nama babalai, siapa orang berajar ngambilale kat bala ila kenter. Henry, KNPP karem. Hingan kerta posayong, kan mentoy UEP. Nama MDC ini ya Raja Rapusa wati kenal arem. Nama kino orang berajar ngakiong no somar 69 no. Masa kawai kabangan aku akan pensyai ba ya kajingkeren jong ukan di KNPP dah kabakeren ko bana lada kata ke UDP kade hada ukun dap sin rangka kami ngata mong ka kami ngong jo email mo ma family yu wang ya email le jo dah ka kami dah kalat diuri bu ma ko lama yu ba samlen ro lada pidai ukun dap sin rang email withdraw no yang tiket NPP pai yang singa SPDP hidang day upi pisa ulang lep bat ubusyu kuabor dalam persyai sipai bahana lata ka UDP kadai ban mi ino na sarkar are di tang candidate NPP up kadu chief minister budi to kon rasang mau mong ai dai tai samlin sang ma lai jara isai staff tapi nang kerang hane nai tap NPP nya pai kai le kumno dangor jangor namar ngira pai kita kijingkran di bangala habanai juga kipada kipone de ban terbe kumda ban keren ni isu ngaslo kusiam kijinge namar ba katu ya kapor nahaban pensyai ya kai ka baki keren hanai nakaliang jung tu penur sla sitai kat kakerdan deputy chief minister ban ong hanangi ice scheme tang yu bakersian NPP Hitarai kandai ke badai kekerdan deputy chief minister dan keren pat kum security abdoa balengong kumta namar ba hitarai bawat kaying ke bawa perstuan usna kaying lajong matrai perlu dak tu bisa hapor ujob nak kongres mensua tidak urus maudai bamde isu de bitangajong NPP barote penperano kaying ketua sekretariat basyong mentara kamdi te basina ke NPP kawai ke sarkar hadin kawai ke basyong hangtei hani banawan kam trai na dong sadong lani ban ice scheme tangi kita kibri ki babut NPP kadai ka kam ka babakla mar babalai dakam ya kadai JJM scheme ruhane kadai ke jong madu perstun kadai kata kadai ke central scheme nai sai startan upai bawa adaptif mendai setai sepak penerus lah jampi batung kuai si baca dus tei sederang lelaki itu yokai dan lelaki itu lokut mendai ini hanya batung kante dah bangun banjut bang ini por batung bapo jut kat baman Namar upai ba soyong ulatip nadong syadong bakin sawan hirt bang ni dah kat maktin kita kijing kentho rugi bang hana
mau bapu iya keren ya baju tamangi hapan pensyai ba mau bapu upan hak berti minta kaca balik nganong pi kita kijing keren bain pun sim kijing jo ya ba adang sate itu apa penak berti kiyong nong kerong tamu jo minta hangi hayuro pila kerto kadno kanoro di bangin jo dinama manong bapin syukran kat bapimon itu kiri orang ba tiba keren kelas dang ban kawang yang nganau epi pilakan kadno pin nomla namar ba abang ngini ban keren kumne syakmat ngidon la kajong kanong rim namar balai ngong kanong rim minta nginya keren namar habang ngami syakmat ngong baka pateng kajait bendil jongi kansa jinjar arsya banyak baladep jinjar nak ada balai san puai snem kajela jungi kayo lang jong kajela kaparti rilum baki chief minister kasing iduna ba iyo atang hendiat hendrai babun te dai ni giwe ki parti nak ada dau ngong to penenti ini kini barokai tidak kelalong tang harensan dalam election kam simla orlong balai ngi hapan long kumne nak ada bupai ba jungi minta hapor election bun nak jong ke NPP wo kila kertat dalai ngana orang sekian menurut ki seperti nak man esi apa ya bi ubri namar balai apa dia ki pe ba tang masih ngapai ngasamar ki tiar hilang tengati kena bahar si pau tarik baro ki bamut bantep NPP ru tang bakin lawi ya utei uba piong umur siang uba pi sen kirtang lai hujat syata sebalik lang muta pin lai lang namar balai ngai na po sayong ru kiwa ken nak tu maflor NPP tamo masni yang ngarki kirkilam kira kim tu tegas mutu kejingelang perlok bati tu ki perlok ki balai jana surok ru ngaya jan ba ngam ju persya dan ki babu status yang kejingkeran jonga ngayo pailang ngong kublai hari ngum ju akan du siu pikrai islam nyamram jili wagut kata kedai bangi ngelang perlok apa ngikran kumne harinsan ngikran bayagai kabapi pilale banwan bantok apa soyong ene bangi kendu perlok pat ngisau ya janbe kumta kiri orang ba nanta kumaong kitu kikintin menai beladap keren basya akan to kitu kinong yalam balang sya akan to kitu kipai bariu ngai kirstan wo kipin sya ki akstar ki lai ban pensya ki leng-leng ene katu bari ke basyu idit nganong satang bobi banong katu kejing keren banong idit pai ba sene umtip pi idit pi medit pi padit umtip tang orang katu kejing keren kadai ka bala petut nau kurtong ka NPP ngai itang itu kejing keren sajisin bakran nong long mai ru bolong pinum la ban em hanakram ka NPP are ngal siwang kram galayar ka babu ublai tinum la ban em kata kadai kawai ini banko bota ke NPP kala banai musim kadai ke balalai kata di baptu itli teodan balawai ke meeting lantai bapen snap rota bersnap ajrong selipen ayu deh nama abang ngiri keren jisko itlang ya hidasya NPP lutose kawang lemno arsipau tarik hau budam bapersya jong kabom nama kan subang tisur Persiang syua jang kapam hin kawang hipit in sawajam klemeng neng ndai jang bawe te job ilong mop in subang re persiang du jang kapam upan sawajam ha tegumta wati pai ba kere rang sekian minta kilas dang aku tu keski tidak meeting hantu don gi bawang jangan nginyalek kinang mengini pedeng sendon oh kira yaring mobile kum tu dapo ya pedeng dijong isi bun ba ya don kidan kumba lai pho de sao pho ngut ki sha chi group kia dan lang na hera hang no pension ki kawang ha ka thom te ka tu ka apni wat ke tu ke jing bun pai phila pha bos keleng ki badan ha pedeng ki de jong ga bom natip sha ya kata namar ba ngi bakar kom pha bos keleng banong ne ni balakhan para ke UDP ngin pen her beda karali namar pisah sorka Piang penhiar dah kerali, hendai hakasngi nak jauh ya kabut, malah ke polling station ya ke NPP, in penhiar sendon dah kerali. Pai bahasa yang jengi bentau langsung tu, penamlah asyik ban keren dah kumai,
La kena nuwairu bertanya kertang jangan tepo orang sekian. La kena nuwairu bertanya kertang jangan nomor busnul tenat palate. Mulai penong amazing kios nung mersing na tumpel. Nomor balai ancu pensyai ni. Tiba menang bankat amazing kong nak kasih do bapela. Yang baik. Nomor ba kata ke kertang jangan kepala Jayapura tidak kot kumno ro. Amazing, still amazing. Kimla aban khat dah kumai. Ma badong maong tu UNPP. Ladai usai bilat. Ngomong di samlin do usai bilat. Poi sawai ngadai ging sando to an. Hari habalai tu long pi ngadai kakai cemot ceruap. Minta sahaja dapat dawi padane. Jian doi UNPP naman ngadai kedopung. Poi sesedopung. Lepas bahasa yang jengi, ulai yang kata kajing keluar kali, ya kajing keluar kali, berkata kajing keluar kali kelapa usina kedar, kadai hantai po maulum, kan apa yang ki saya kemtu sedin, kakek kisuki tebak, itulah yang sedin. Kata kadai kisi kenal kumonglong, kibarang tab NPP yang neru, kin mau bah kata kadai kisi kenal, bah hantai po maulum itulah yang sedin. Nangta ketua kabanaru kabanang meeting hantai pawai lengkut. Pon badang keran giwe-giwe ngapin ken mau bahaya kade kenapa pin pai perman pin nama be pin awang ni dah tapi cakap nak dia ngai jok lang masih share sa uniform nin dereman. Pon bakeran giwe-giwe melai-lai masun keran ba samlin wa banar kumne ka khliap syadin web laku. Dalam meeting orang sekian keran wa banar siku. Lalera Kita kibastang ban ko kiyaw ne. Badang pikiran be ya kanong rim. Nengingi di fat ni kawangi. Tapi kay tay side ni kamera. Wow hatuan kesut kipong ban keren. Daki keren biya nengin bat di futang suloi. Ngali kamerahan. Kirang ba priu bunsin. Haba kikeren. Kim su tu syu kil kumar jingmut mar babalai. Kani kentin kabanga keren. Kapin kiwin. Nakata-katau bunsin habaki kikiran kila mudur rupah jabing nya ter ideng nya pun ter ideng nakata kajing ter ke bun caken riang bun balai nakata babalai the power of speech the power of explain why better it's on kapin ki nyu ada pada kiran pun memnang syu namar ba abang gigi kan ngikwa banti ia kanong rim nado na rim payi ke jongpi kabaki kun sama jungi kam dei syo tang menta hendai agini ki patang ki banuan ru ka parti NPP kabala temu ban knyot ya ujaj benriu khasi hendai ke jing bakla jungi kadai bangaru kendiat ngaba bakla abang alai banyalak election ngadaong ngikwa chief minister khasi ngikwa chief minister khasi dei hamta kangam manta bad babalai kangam nakadaw bahwat satay sarilum garuru ya ka parti NPP kila isi ba hendai da bangipat ikipen pawi kita kentin penjob yang yo chief minister nakadaw nang dei chakmat ila sutu syai bagi kirpari babapu ba anda pijok pida dei jong ga UDP menta pida lai hapus kadriat ter napang dade yang dalam juting ter binapang pida jong NPP ro kelibet pidan hasorkar ro kelibet pidan cabar kesorkar ro kelibet kata kengin nong pi you are the hero of our constituency katang ini kintin ba kinyat kabanga ngelapin syai dalam sekiwei meeting namar ba ngihaban pensyai kendiat kenang bakan derung hagjing bucing berkat jong kipai ba namar da pensyai lut lalong kumba pula pa pulik kot ne pa kres pa kre pa bo ba pito aksam ha po ke last minute la batai lut pi kre lut damur di tor par kret lut tengin sabatai kendiat kenang bau pai ba jongi hadu banami ketu kasi si pau tarik unki minstap banlek bantap ye givut mdai ku maong tu nang long mei chatai andala det nyu ye kabud akan nyu tarik ila bakla ni tengin ong
ngin tap chua ya kabut hak sepol tarik ngin nyau hak khalai tarik tiak namar kani kajing batai kebangara keren kadai bu beleiru udon ringkat jupin baklayu tuli pi kwa idir romla namar kuren be ya badai pi kwa dek num romla namar kuren ya badai ki so sat kumta haba ki keren ki syukur that hadu panda handai buon bekilat nang ta ngarong ya pi kiawan utau chief minister sini kiau mene handai dak keren nganong ya pi unsa keren dikitin pareng keren dikitin pareng dan bosku tu siane dah pensyai dong how are you ro dah pensyai lo sini pensyai top deh uso ada kia klan lo kalau kumta ada piwan dalam sau chief minister nama balai ngam kumta hak Islam kibala dek yei baka parti NCP kadi keju ulang bat ke NPP lawan ban PNP cepo konvensi sayang wan her helikopter tur rem mentaru kena NPP wan penhiat helikopter tur lati kena rem Hila dek sekutu syah kini signal baru ala penpau hupai ba kilong kebi jongi kibidang sir kibadan haneh po kerang slow tu syah ise namar kejing pau nam ke sinong kerang ke her keleng ngi dalam meeting apa orang scan tamas nong unwan hiar rupa kerang tengok seperti rupa namar beliau bostat namar kidai kibadan bor namar kidai kibat sempang ada minta lada lang nera kerang dangdon kibata kibatep NPP ngadong CCIP kidai kibala dep syakeren banyu ba samren namar ba hane kidai kibom ju duai Kristan kibadan hapo kerang kibadang tep NPP kamar kidai kita kibawang ba samren smau bi idoka bol klet no banduai lakin mai kata kajing siapa kentok kajang pi kalau orang siapa barat snap pun sin yang ketok video pin songku yang kajing keren insol detai ni kirti ba khendiat ngin bata insa batai bha ikir tau jengi baba pu in berta ergi laisi laiwat hak slogan jangka parti bar ke simbol UDP ha gadam